Karbeno Thomas Counciliem Lun Singtron ahem langtuk harne comangkan pinipen rup kihum pangcengpon tanglo. Karletang akar jong atum aphan com arong rengdok reng nipen kapado dunlong ji aphan karhimate comangkan angbong pen kethen nai langtuk harne comangkan nipli apharman kipado ponji along pini therepon ni phai ingkoira pli arni pen rup kihum pangjeng pontanglo labang sorup kihum arni adabapor malompen hempen bar si dohoidi lunse pi uci pi pen cheng lok kleng dun kleng sarpo don rap do ana tumpen thirian pale si rup humpen puthot rong angtong si hem an nang pale si rup kihum asai abang pachun pon News Text Report Kabdali News Di Dilihem, di Kirong-Kirong, nah Tuhan ni, di Siap Harman di Panongpon, ini keceng siar ni loh, ini rupi ni loh, ini dulu di TV dan di atau mengendong, satu, di atau kami atau marah itu rupi ni, ada saya bangke, ada pun itu ceng, menolak, tapi nono bangke, di tapi dari happy TV, atau kami non hendak Rongan samlong situ lo, hendak kampung kerana tuan kita lah dah pilih memang, si pilih kecil ni lo, lepas tu pina bangke kansuk, lepas pina dik 26 bangke langtuk harne along itu, along kapre pen jambeli jeng kewan tu yang pen ini semua dah niom nanti klaim pun, lepas koira top siar ni bangke kansuk dan ini mesti kita dah pilih satu di TV Asupan okay karbiariti liki anyo maten kani continuously dolo la sila so a program agenda bangkela cukup halu long si kadu beta tu het hadat pen lang si kadu kadu karbi long adat jin project di don rap pen tenglok lang tong an atu mapanta nang kitong pen di tumakan jil tu pen kompetisi nang tu media ni kata ngado